uqale esikhathini esingakanani ukusebenzisa ama drugs mhlambe kumiphi iminyaka ubungakanani waqala mhlambe ungasipha nezizathu ukuthi yini ayikuphushela ukuthena uyithola usumuntu osebenzisa ama drugs into eyangifaka kuma drugs ngoba ziningi izinto efakana kuma drugs yes khona bangena kuma drugs ngenxa ye peer pressure okay ngiyokunalento yokufuna ukufitha in emphakathini esiphila kuyona uthola ukuthi mhlambe uyakhulile ekhaya bakuyala bakutshela ukuthi bakuhlukanisela wrong no right kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukuthi ufithe in kumagenge then you'll end up mhlambe uthi ubhema and then engathi uqala ubhema kulula ke futhi into engifuna ukuyiveza ayikho into elula njengokungena kuma drugs but kunzima ukuphuma kuma drugs kanjani escape sokuqala kuma drugs simahala yebo and ipool yokuqala kwinsango imahala yebo and mawusungenile kuyona nabo labantu bekunika iphuli sebe expect ukuthi give them in return awuzwabe abanye njengoba ngithi mina kuba i-peer pressure mhlawumbe ungena nje ngithi abafana bethu laba esibakhulisa manje bagqoka amaswega bathanda izinto and then ungene kubona amagenge ngenhloso yokuthi wena bayakubona hayi la masimshayisa iphuli loqala lesibili uyena ozosithengela kusasa wena unaware ukuthi kuzokwenzeka uyayuzwa mawusuphakathi ke sokokwakho ukuthi uwathenga kanjani ama drugs uwathola kanjani ilapho kusuqala uswenza into eziningi so ihamba into yami ingishaye in a way that mina njengoba ngithi ngumyenda second chance i-rehab yami mina izange ibe ngala ngaphandle but i-rehab yami yawe sejele la kwakutholakala khona ukuthi impilo yami vele ngoba into yama drugs ihamba ilinke kwi-crime ngoba egcineni kosuku uthola ugcina usunga afford ukwathola ama drugs so vele ke ngafike ukuthi kungene kule crime kube namagenge and then we end up kulokuhlelwa kubugebengu nazo zonke lezi zinto sidlala ama drugs and then yangishaya lento ngaphakathi I remember because I was serving 25 years in imprisonment ngamacala ke la esiwakhuluma ngelinye ilanga but sekuma drugs namhlanje ma drugs ayawuphuma ecaleni ama drugs ke ejele ila atholakala kakhulu kangangoba ngibe nesifo something so called bangathi TB mina bathi MDR lenkulu kakhulu ngaba no MDR and into yakhona awaso in denial ngendlela eyisimanga ukuthatha amaphilisi zonke lezo zinto kangangoba ngathi mangabe senginodokotela esethi manje fanele wenze isinqumo isinqumo ozosenza manje fanele usenze in a sober mind ukuthi abangani bakho laba basezokusiza ngalutho because MDR lona udla iphaphu udla isibindi udla izinto so njengamanje ngikhona la istage engangaba kuso istage la kutholakala ukuthi khona ithumbulela ngaphansi colon before ngihlala etoilet iphuma yonke iyoshaya emanzini and izinto ama symptoms atholakala mangabe unawo uMDR because uba lose amalokhuza uba ne dysfunctional system yakho yonke so ayisengidle ngaleyo ndlela ama drugs